Omakuru geitwa gacencuire nyumaho tukakwereka hembozi y'efaka zishatu eziri mu kubagana ebintu byibabo nyakufa. Obuticheza nobu obujemeserize RDC okubitahamu omucharo cha Isingoti omugombora ya Busirba district ya Kamwenge. RDC nabe kwerinda abandi babandizo kubugana efaka zezo mu rukiko orwakeherero. Nagira ntutumanze nyuma kumba tushtamewona ba administrators abatorerwe abecika tugambe webintu nereka mutwarisho twabitereza niko bayije ije barabufirira ebyabamo nashanga bamwe tushisha abantu babukiro abantu b'urugambo mu rugege mu family z'abandi aba bantu babati n'ubuzi tibokure tukazarwa n'umuntu akakura nawe rero katandika sho yamara kurugaho umwaka kareguru ndisha kareguru harimo abantu baraje ngo tikiriza bakwiba GPS barishoma kubi hika ndunde HT Omurukiko oru efaka zeze zihireyo kwetomboita kwazo nukwena bwanyuma bebembezi okwa encho muyabo. Haro side eriho rooms mukaga. Room eri kwerukayo wakirizangana neza kusigaraho ngo mwanya gwato yize yakombeke kikali azati yasigaho mwanya gukumara. Kandi nubo barimire bagitaha muso nibukashigaraho kugwari zacu kugira ngo inike soye yibarayombeke yajiro ko yazira ubwo muryango nziza kubaguru kugira ngo batetuye muri zahiteje mpo barata kunyikiriza ubana bafatiramo bakuriye bango shitu twareta ko mutabe yakipima nesabwe bakipima nesari bakipima kingingana rero dikwe tukananuka tukiyamo okwe mu rukunya echo mpo na tubashaba murakikiri ekindi cyakabiri ndenda kubabuza hafiye bijyape nyuma nandenda kubabuza ecyo cyo birabata kurugaho tukabireka icyo twabwira n'ukisha ikwakora byona ibya Sauda ya Gamba na Nifa na Zainab kwarutomba handiki bendi mu maze mwize gusaininga abebembezi hona barabwira abantu butosha okoroboragwa bw'ebintu byabo okwetantara entaronkeze koroboragwa utakafire wakoroboragwa utakafire abantu bawe nibikirizangana abantu bawe babo mu ngondano koka kandi wabasiga mu jiya nari mu eya nikishorera ngo abantu abinji abo kutekereze kiragiye no shanga babo umuhondano gasha kwa Anthony Twine.